ni saa cia Vilingi wa Mauvoo. Sililekita mwendoni wa saa 3:30 cia wathanthatu matuku 30 mwai wa 12 mwaka wa 2023 ninaokethana na uthota nthini wa Vilingi wa Mauvoo ni tawa Caroline mweni wa muteti na nithi wa nditethania na Kesharo Ndinda uloko kweta Vilingi wa Mauvoo kwanzia ya meko woni waku no tutumie nambani ya simu ya 39115 kana uthivaya mutandoni wa Facebook ni Mutongoi TV Mauvoo tundu tukumbanisye kwa kuvinitau ala tukumbanisye ni vamwe na Penina Malonza kukulia mbai ya mukamba ili kechamani cha UDA itetheke. Siko cia kwiyumia thayo kwikinia muno matungulu na kuwete makulio. Enende Kimangu kithimani kutwaisya muatianio mayenda kuongelwa usesei. Na monyungu nisio maulei kwa ivinda yake ili kutuma vethi wanaunenania katikati wa serikali na ulei. Vilingi wa Mauvoo. Na tuyambilila ni kana minister wa ngwatanio wa nthisi ya umiloni wa sua na nthi numu Penina Malonza ni wakulia mbai ya mukamba kulika chamani cha UDA ni kana kutetheka ungu wa serikali ya Kenya kwanza. Penina anena kika vinda ni kala watu wa isi andambuka kitui cha ithio kunengana liwa utethio na ni watu la muti amwe matongoi kuma kauntini isu kwa kwenda kuimia ivathukanio kati wa NND aimenda kuthukuma wea wo kwenana na katiba indi tikutwa isi ya siasa itena monga mo. Onesmus Chalo nutumbanisi ya ripoti. Minister Moviani wa ngwatanio cia nthi cia umiloni wa sua ni silo na mumwandu Penina Malonza ni wakulemba ya mukamba kulika chamani cha UDA na kukwata mbu serikali ya Musumbi William Ruto no kana kutethekana milati vindani Musumbi William Ruto wigotongo-ini. Penina wetakika vindani kala wetha na ndambuka ya kunenganele uo tethio kwi NND kitui cha ithiova kauntini ya Kitui. Inyuti anengwa minister Musumbi utunengie minister neti ulika chamani chake neti ulika chamani chake neti umukunia kura 2027 ome ona wale na wagilia ukweli uweza wakwema na siwa yote mwana zana kibeni ome ngana mena tuvyo tio yoke galile tukakuna uya ukuna vagai mwana you know 10 years no na kibeni ome na you know wake galile wake galile ke gali inge minister ono awetakana vena atongo ikauta wa kauntini ya Kitui maendesi otetiotela monga na kwenda kwingi sivathukanyo kati wa NND na atongo imenda mathukume wea wokwena na katiba matekulikila wea wa methia ingi na kwanya NND wa kauntini ya Kitui. Ati siasa ndogo ndogo mtu analipwa ati afungulie dofu hiyo ni tsakasi gani ni mtoto wenu uko ndani ni tilie bune wa kwenda maandamano manzu na amewe kumela ndio amiwe na maandamano meku no kwenyu na meku
kabisa. Niko katika kiti na kuna yule anasikia sistahili. Sistahili ulikuwa wapi Mungu akiniona? Kana nini? Akuwa ati ya mundu ni ya mtu. Na mwine nidi anazechakwa ni chakwa. Kana ni chawili. Sasa nikiingia siasa ndogo ndogo. Na inatoka hapa South. Haitoki kwingine. Hapa South ndogo ndogo tu. Mana alikuwa mwanini wa Musumbe. Mana alimana mwe abana. Tuwe penina ndakaya kinake tuiso na ndakaya kinake tuist. Yundi yangu tabia. Au menisi aitopa mwenda kwa zendiba waka. No, siya minister kana president kuga kwa. Awiyo bo penina nwawete kana movia wake no kwende na kunenga no tedi kuyene ndarima na kwa tio kuno kumana na mbua ya elinino. Mwaliote atabu kiwa winengwa ndo eliala mawa ye chao. Kila mtu kipima hapo kuna kitu kidogo inamsumbua, si ndio? Lakini nasema hii ya leo ni ya kila mtu. Uwe mgonjwa usiwe mgonjwa, chakula ni ya kila mtu. Lazima tuwe wazi kwa kupeana hii chakula. Na hivi karibuni mtasikia mtu amefungwa. Nye ndiye na dhao. Na yule atacheza na hii chakula analala jela mara moja. Kufikia saa hii nimefuta watu 5 na nitaendelea kufuta. Hautacheza na chakula ya mwananchi alafu tukuache. Na kuanzia leo tutakuwa na kamati ya community ambayo itafanya kazi na hao chiefs. Ya kuangalia mpaka waone store iko empty. Hakuna. Na nimekasirika juzi nimeenda mahali. Alafu kuna mtu anajiona anaelewa sana. CS akitoka yeye anaingia kwa meeting na chama yake. Anaanza kugeuza katiba ya CS. Kwambie hata kama hajaiona CS dunia hii. CS akisema ni sauti ya rais na ibadilishwe. Ukibadilisha unataka kutuambia rais wa dunia hii ni mjinga. Wewe ndiye mwerefu. Kwa hivyo sheria itakufuata mpaka nyumbani kwako. Tilivota Vilingi Mauvoo Mutongo TV kuma kauntini ya Kitui Neto Onesmus Chalo. Siko cia muika kwiyumia thayo kuya matungulu niende kweta mokulya maito kuya tongo ina enenthi. Mwanake umwe umundi masane ma muthenya ni uyumisie thayo kwanza ya kwiyita balakivu watala Francis Molinge na MCA wa Kisioke Jackson Dakama umya ukanyo kwi amuika alama ende kwisilia kuosia matambia ta aya. Boni mutisia no kutuelesea. Kwena na kivo ivolo chatala Francis Molinge ni kana mwanake wewe yumia thayo masane ma muthenya valawe wewe yumetia thayo kwanza ya kuita nyumbani yake Kisione kicha Misoni. Ese kwe mwando wa sana na nisu netha nako ni wasimone wawe mwanake wa Misoni village sub location ya Chaume ukutwika na netawe yumia thayo nomba ina netha nebuso thio kwa ngina mosi ala na thinethia niguo mwanake ni wisoetie nomba kwake ina ndia kune deputy OCS na CID ni moka na ni mosa mwe nimeko kila cha kikawa na mosa matwa mochare Siko idisia enende na muno mwinga kuyumia thayo kwanza ya kuita sione kasine na kuongeleka isione idisia matongolo valaki voyumia ukanyo kwa mwikala metho na metuo methuku eto nyomari cha mathinane kana mesilanye mwa kuyumia thayo kana kwika maundu ange mathuku yuloa undu aneke maitu methiru mayumia thayo na kwanza ite kuelekeka ikuko bikabuti na anake kauta mose to masume meso etie ona twithito na accidents ite kuelewa na cia andu ma boda boda ina ndiye ndaumio kanyo kwa mwika witu uketho likite mauthaithi ni mate kuelea kana o kwiyumia thayo nundu wa mawito ala meko niacha kwi andu mato nao psychiatrist andu mato nao matetheze kuma cancer masik and device okula kwi ma psychiatrist kana atabania mama kanisa nikenda mato nao tawa matakwe kana nthino ni nzio na muno ndaile kwiyumia thayo nundu thayo waile uma ni mwene na mwene thayo ni Ngai
Ingikwenana na MC wa kisio cha tala nshakisundakanikana mwanake yuku mamasani makiokoya ona andu alangi andanoneka mathina ona mwe ndi methiwa mena maukulu maingi lama kwata livotikana ni wayumia thayo na nziithi na indi yukile cha tusanisya twakira twamina ciathi cia arusi tegwa be mwanake ongi weyita mita mbuthu kuma kanisani wa Catholic na mita mbuthu kuma kanisani wa St Philip wa Catholic ni twatembea kisioni kiu na mwanake tuyo nake ciathini ila cie kisioni na niwe wakuthuka na asemba yebingia nomba na yita niende na okulia ateti andikulia pastors andikulia andimawe ndi musio mande na oboya kisio na ndikulia na nda ya cionthe mwanake kana mundu etha mathina solution ti kwiyita solution ni kukabala bendu umaleze mathina maku igati kadha benzi ati tatwa Kivo Francis Mulingi ni welezekana mwinka wa katikati niwe wina siko sia kuyumia thayo isioni ithi tu imeenda kuweka kwa samarami wa metuki na kuyumia thayo na ingi kula sema utaukula mekwenda utethe wendini wa maundu makimi kalile iko ndiye nda ukanye mwika witu muno anake muno mwiko wa katikati nundu niguo wina ciendu cia muthemba ucio maekane acio na mayuka kulati ketha mundu eno ito oka kulati tinene namo nikenda timane twaile kwikata kwa anake maitu kana mundu ungi utonethe na yimu yiu nitumukulia etha na mathina ma muthemba ucio oke atone na niko ati ucio ni okwetha mundu weyita wa mwiso kisioni ki ituboya ngai nitumukulia ngai na we nivyo na nda ya cionthe nikenda useithia ucio ni mundu wa muthia wa kuna sindu cia muthemba ucio na yimu yiu ndikulia yuma ni wesita na ya Yesu Kristo kuma misuni tala kaundini ya Masaku nyene tawaboni Mutesia. Musi wa Joseph Malinya ni weka ila silikali vamwe na ndongui ili kile na kutethesia kuthinikia mwana wa Martin Matata na ulowo waiwe kwa kutemangwa sokoni wa mukuyuni kilioni mbunge cha Kaiti. Mutumia Joseph Malinya na ulapa oyuni muwau wa miaka ewetakana medhito na kiyuyuni kwithi wa aki ndiati wakumana alama waiye mwana wake na ni wenda anengwe mwi wa mwanake ula wende na kusiwa nyumbani sia kusuvia meyaku mukuyuni kwa ilungu yambe wa mwai muima kwa kilame weta tamae meto ni kuivia mbesa sia postmortem ila ikwendeka kale bitalo no kutuelesea. Joseph wa Mutwi ulani mutumia weno kuwa miaka miongo kenda na muonza na mukulyo na kemeto yulu wa mwana wake nolowa wiwe tukuwa kwa mukia matuki 11 mwaiwe 11 mwaka huu mwana wake ai muthukomi wa mesieni atanamba kukomana na alama muwaiye na nili baanyomba nene wiye mwana ni waiwe na indi ayiruka kuwawa watu wa mchuchu na miaka mingi kuma umaba moga maana itheka ni wate jake na wazi kula tetezi waandie na tuweza kwithia wali kile mchuwiba usu na abekala atu wangombo akautake waka imamionda na hivi agetue kalite futeza kwe dibodi yoga wakoja mwana ni woiwe vavitukite mwai na siumwa itina wa mwe wake kutoa mochari na mayaesa kunewa mwe umathike kitumi kinene akiwetata kuemewa kwivia mpesa sia postmortem na mathi angiala mendeka hindi nyina zani wati mundu no woiwe no waoneka na usenyo watangazaji kana mutabania Owa ya kwa mundu ni kana mundu akaumbuka ekiata na tuwabai ekiata chuki ya ithiwa makidio kumika na kuomba ni mundu kutoa mozali na juchaende ya mozali ndiye churu nyingi koniku undu jaandie mozali kodikezi na zie kwiwa nibende gaboto mozali na kwa nina miaka 10 tajina sibitali dauma labu nemo waunili wabunili Muse uyu na lethito emu kwa miaka 10 ekalana mwana wake umwe Thomas Mutunga na ula withito na evinda yito kumatiwe ne muka akiendea kwitha newe musuvi weka waithe wake vamwe na ciana ciake wethi yetu andothikana ithie
Lana ndiye polisi natumwa polisi Mukoyoni natumwa DCI wote Makueni kwa DCI inawa nipende ka postmortem na lazima na nitasiokie ba musita family timande mbesa isuwethi aba ibandu sioneka nundu kwa kube brothers makwa imate itheka kuutaana na mathama ku ninya natiwa mzee na ni muoru kwa mbesa ila siokie kwitha iendeka cia postmortem wethi nyonanga kwata mbesa namba itithio withawe muoru na nithitwe nina wia mwingi nina ciana kibeti kiba kuve nundu wa mathina na ninya netha ciana izu na mzee umukuone nake my father kuonananya na chifu wa kisioki kwa njia ya simu ni waikithia kesi inu na akaiya kana maya soviko ofisini kwake kumanda utethio animekwenda utongoi wa kaunti ulikile na kumatethesia kuthika mwana wo ni chao mwana utafikitwe kitata nikana uze kwithia ni welu mendi pau ukune kalempungi nyoe kwizi mundu akusana izi kuotauke yunu ayetwe talani anakaevu kwa wasinema kwilwalwa mwene mwana ndekuiwa wo na kowino wecho serikali mwaidi mundu akwate na vinya akakita kukwetheka kana. Caleb Chalo, Mutongoi TV, Vilingi wa Mauvoo. Enende kuma kisioni cha Kimangu elaye kithimani sub-county-ini ya Yata ni matwa isi ya miatianio ya Mauvoo ngina maofisini mamunini wa county commissioner wa Yata Lilian Njagi maisukume ya kunengwa osese ikumana na mukulu ulia wasi kwa sia uvungulu wa Mauvoo uka itina mamutandithia umwe kuvenwa kimanza cha silingi ya ngilia na yimwana miongo dhanda tukutukune wa kwa mukia umonde ni mbulili ilasi yovete na mavuti na meyo ingi miathe ya kau enende ayayumewe tatamekwikala na wia na valamenda isese sia polisi ilasi Kimangu na Kalukuni kutungi wa maofisa ma polisi ala mathamiwe Ben Musau no kutuelezea enendiaya na alame na uthatu mwingi meteta kumana na mukulu lia wasi kwa sia ungeki sioniki na mawithi loko macho valame weta mangendili alame thito meyo veta na mavuti na kwikia nguasia maofisa ma polisi tamo methito maimanya masia na valana utukuni wa kwa mukia umonde vala mutandithia umoviki na uvenwa kimanza cha silingi ngilia na imwa miongo thandatu ni mangendili alame na mavuti kavindani kala endukani kwake ila mambonele mabuti ni salendile na ndo mambonele mabuti yale aska mekoleli mambonele mabuti wazevya na salenda kabisa nene kuniwe na komwandi na pekeswa pio na manenga mbesa mbinge muno na manenga mbesa sie mbinge pio kabisa na namba manenga lusi libu yangili miongo tatu na nana na manenga mbesa inge niite bungili na jemwe nibithite mambo kilya asyo ko sesa ndo ne kile silva donde anengana sio de meki abandu moya kati sia simu na ende kuma buwende la yani ndede isie na ende masemba ni yena medelu au bene moge megide ngwazia mabaide full uniform ya polisi na mali kanduka na zaidi ndi magiano neona tasikale moge to kuzizia onu tuende ma bia document na kazo maile sio ndo kwa mtiwa bunde na maambia ni manenge mbesa na manenge ngilia na ema na nyenundu neno nieme maina bastola uonje momoni akwede ujenene na ulonge bastola ila mboni bastola naone yagu na munembesa na kwa ujinanga baya mogie ala mogie mambe nazimo na mambe ya wazimo zonde kitumini ki enendia yana matwa isa miatianio ya Mauvoo nginya maofisini mamunini wa county commissioner ya Yata Lilian Njagi maithingili la manengwa usesei wa kuyana yulizani wei iba ya tuketi asikale amaiko diba tunothi ba mutauni bothi tombui tukabingala nandu ba alame ututhi ya meoba na twikile twa andu ba yathini moke mozo na asikale bekali bayuka kuitwa andu kitutezi maitungwa batu imethi aba itu isau wai twikitandamana tuthiba ata itu isau wai twaeta kingi iba twakitabane kithuka kithietwa baingi twikata
twendo tunengwa asikali matutethete baki mangu kinundu ikithiwa mwizo mwingi oingi meweta usungio wa thina uyu no kwatikanie ketha maofisa ma polisi ala mathamiwe iseseni cia polisi ila sikimangu na kalukuni ni meutungiwa na DCC bagithimani na kithimani jo kina cases bingi cia chau cionga ile twathie mwe ko ukitu kila twenda on demand ni kindu kimwe police post ila ya umiwe bakimangu yigiata mwaziata itungiwe na yala ya umiswe kalokone yigiata ne ile totungiwa na to your request ithi twegete on demand itungiwe itwathiimwe na kini ne no nundu wa kindu kimwe ila security isu ya iba ai mundu wao yo lakini kumela ya betiwe iwo kesi siendete ara na ndie sao mesia na ndie sai kalande ando makwa mayumewa Vilingi wa Mauvoo Mtongoi TV nyenita wa Ben Mosau. Na tuisonga nambe father ulaungamie parishi ya St. Mary's Tala David Muva aikwatanithia mitwano miongwena na ili umuthi masweding ni wakulia asiai matumia mitwano yo kumina mathina maka umisini no kana kwithiwe na Mauvoo. Father David ni waweta kana misi mingi ni yaiti moloto na kuweta maundu matema sio kwi amoika na nevinda ya asiai kukunikila muno miendele na meikalile misini. Boni Mutisia nutumbanisi ripoti. Ni chathi cha mitwano ya mwikita cha kumanya utalo munene wa enende kumisioni sika matungulu Father David Muva alisikana kilo kinene kicha kumete vamwe ya nthini wa misiyo engi kutethia nisi vamwe kumina mathina lame kumbilete misime umakauka na nguzaniso misini atauma kanisa ni mitwano ni tena na yeye mutumia mwongitho aebo lakini nundo na nthi tasete uko umukwata nisio bamusie chathi kiba kanisa ni St. Mary's ni cha kumanda wathimo misiene wathimo muno wobobia maundu la mekuo na maundu la mekuo to mundi ne kewa mundu wa umeisia muka kibeti cha umesia mose ciana cia umenya na ciai asima meja ciana itheka na ku kila kitumi kinene ni tumamandie wathimo kwa Ngai tumakulilie wathimo kwa Ngai tumakulilie tai wa Ngai na tumonie pata wa kwikala tandu mombiwe ni Ngai kibeti kimane kina we wacho musema nena we wake na ciana simane we acio na maitho cha Kristo mesiene na maitho cha Kristo mitwene mesiene maimu twigithia atuke mwalimu wo umundi twekete gwithukisia ndeto ya Ngai twekete gwithukisia Ngai atutae tukethukisia pengine social media ndio twikite mwalimu witu tukethukisia pengine momanisio kuma mathangu ni matekuelea na muno kuma nthi cianza momanisio meolea na ithie akamba to mundi kisione kitu nimwite maundu maende na kuendea anu malikite mothaithi mateuthia anu makeyua makauyumia thayo nundu pengine mathitwe sinu matailo kwata kana ndika kuweka hatwasa ane acio family isungulia ila cia kwata nithia na harusi kitha iki kelelo kisio muno ndwane meza ithi andimo matonda mai solve problem bingi ila cia ndwane nundu ndike yona andu mathukilanila o musie makaya manwa makatemangana na ngulia family thitha niyo yokelelezo cha kuwete Mauvoo ugathetha na twisobiki ya polisi kana chief family isu nicio family la cietha is spread amani kou kelelo cho munde kicha tukwatanithia andu pamwe na twetha na celebration cie nene ila tuona andu ngili na ngili mauthuria cha thini chu ingiva amenda sei matumevu soesio misinio kola mauthuku angela mekumbilete misie na maniwa kana ciana cia maskulu na mwikala mekwena elesekana unyuwa nzovi numo wanangite misi mingi na kwananga nzeo sevinda ingi yukite sisi ni rumwe tunataba cia zume utwana wata namba utwana omunthi tumayenga waisu masize ciana na mayenga wa muno ciana nigenda wandu asuma olekange kingi tumatabisie muno piunika na ukindwaka kegala mutwana no mona withia ingi no ena andu ana ni manyue na moy mamine tonuki na kuti matethea cia nongo maumokine mama no kindwaka no gukita kwananga ukananga mwi wa mundu ukananga cindu ciake no kananga andu maune na kuti kindu tu matethea cia na mete kila moge kwathimo munthi mose tambia yu kitu thita sakramenti ya mutwano ila ta cia ila ithea cia na kwathima mwikalo wa mundu me mundu muka ko apart from kumathima mwikalo wo nitu mata undu maile kwikala tandu nunu makala ta mundu mbeni ukwata wathimo wa Ngai
ngainda tona kwa thimandu mekalite nai athimala meyume jokala nesa Mauvoo wamenda ene ndio ndhe kwikala na mikalile misio na kuvitana maundu ma matuko ya maenene uvingisa misi ya umundi iwetakana vaiwa ilumba ya mukamba ikendena kwa simuloto kusila maunduni ma matuko ya anonginya itikile mautaonde ala mamatethia na matonya utethia mbai no na matumika hivi ndani ya tene lakini cha muhimu nikana tenda mekale nansa na mekale mena kikio cha ngai na maisiania na momanisio na mituo ila yumetenza muno takuutala kwi mituo ila etenzeo ukethia no ene oe mewe kini kikwete mbesa mundu aisembobo tajuki ukiutuka kiete mbesa lakini ila no uthembe andu meanona ikendo kwate mbesa tendo mabudi mume kindu ne kiu na nguli atongo yonthe ngoma serikali atongo ima kanisa atongo imetu ma siasa ona atongo ima mesie tuimise muno pyo andu mebetangane na mituo na momanisio ona meulea na akithio cha mukamba tika londo akamba mekala atene na kwewa autao na kwewa omanisio na ine singa ino kutwekaneza kwenye ndani mwende ya mwaka museo edukizia maitu mumina mwaka nesa na moyambi ya mwaka osio nesa kungala mezuba kubiyo ndhe mbewa 80% yunga miweni yetikili nimeumetie leu ando asuma ithi masaku mayai masaku tetie range twaka kuma kutala okamandizia kuna tama ibi kila kindu bai mundu waiba kindu cha masaku tama ibi yesu ndhe na liula meoyo munde nundu bele umwinge uonde ni yetikili maumetie tuteliwo tau ni mheshimiwa mule akatunenga ng'ombe na mheshimiwa MCA waitu ku tienda ukiliandwa asumewe mami no mwaka na ndaya mami ne mwaka mayigwa tandu undu andu alangi mami na mwaka na ndaya tala matungulu kaundini ya Masako nyene tomboni mutesia na ende livoti yesu ya boni mutisaniyo kututwanthini wothomo witu wambe na ende babe mundu kwitwa Paul Ndei kumana manga aite mutongo TV silikale yiwe kiyo cha mutumia usu na eili kila atone uthika mwana na ende musesa mwendwa twamba kosa uthumo munini tusiokethete maisha ni matonya kuvyuvia indi wi mundu wina akili nonginya withe wisi kwamba masinga ini sio thambia mumba ngathambia ona ikoni ngathambia ona wenda ciana ithambie no nitwe muthambia ona nguku ona ng'ombe ona masithia kila kindu chonthe ona kuo wendegwa no thambia vai kindu kithonokete kutata na windi wa kwiyailia maishani kuthama kasilia kamwe usini gwa mwambio ola museo nutaomeona tabateke esilia zinye kuoleane maokama katuka masilia 10 maunduni maku onthe ikithia nusongete nambe nundu vamwe watuwa wanevia tausi wana ithi bandu batekindura mama oswe na pesa bajewina kapointi dikana nake kamundiye kaela no kamunde kale kaombina mundu saingi mundu novitasia matambia maishani na aivaluka indi kusindwa kwa uo ni kuendeya kwikala vala wavalukila ni kuyati kithethesyo kimuka na vayutuku utachesa otiwo thimbo kowe ninyone nikomie kowe asi magwa netio mathiara ake mama wewe witwa akanite kase tumwisinesa ni musoli na ni kamundu kamitulyo na kwichocha kase avikie vauata twiyawa mbuinzau ya yeneke kase niwonekie avilania mbya na vavindwa tutambanie na kase itambia kwetambia kila wachumwa wambe ya saili na nusu siawiyo va Mutongo TV ngwatanio ya mukamba musese witu mwendwa Mutongo TV ni avwila ukambani na yakwata nzeve ya luma na watu mevusa ye kuvikia mamilioni ma andu alama tosiaisi ya kila muthenya kwa kutangasithia biasala waku kana kumanithia alama evasa ila mwendo waku watutia kwisila imanithia sia iku kwa Mauvoo mbenge tuvikia kwisila nambani ya simu noti imwe ina kenda ile imwe na itatu monza kana ututume email kwisila sales@mutongotv.co.ke Mutongo TV ni yongwatanio ya mukamba tukwatanie twaile vyasala situ
kutunga muvea ngoya kwa yusu ite ni kutunga muvea nitwa Veronica Siombua ngwete ya kilungu cha twathimwe kila ikukia kila wachumwa kwa mbea saa ili ngina saa monza na kilungu cha dhambala la kila ikukia kila wadhanda tu kwa mbea saa ili na miongo itatu sia wiyo na ende igima Mutongo TV vamwe nakwa ndiye pia ni muvea museisia nundu wa kwili wa wishabik wa maana muno kwa tie lusitu na kwa tie Mauvoo maitu na ende ni kwendea siku ya kwaila na mwaka mwe museo wangilili na miongweli na inda kwenda kwa ngoya kuna ngoya siaku ngainaka vikie na kusianesia mwaka ni wangilili na miongo ili na ina naende mwenyekiria ni weki ya ugono wa utanu ndini wangoni na ndini wa udhiu wa mutui waku kwa hiyo vindane ya siku ikiria ni watambu cha kwoko na wateria mundu vandu naende nye Veronica Siombua ni kwendea siku ya kwaila na mwaka mwe museo Tambingiloni sia mutangiwa wasiwasi ni waki dayuni wa mutangiwa ilikana kaibali Yesu waise ni wabela tumaneni kana gainda kuweka gainde basa gaindi na utabota tumanini mubiku mwe Yesu na ataiwe nyeni towa Veronica Siombua noenda ukwata wathi usu wa mutungi ni kwithi wasikiza tune yaku osa simu yaku ubinyeye *837 *3016 ash no yikia okay ingi no kunena mbe ya simu na wakuna witina imwe mala eli 0702657199 ngaina kwa dhimeno ndo kwikia mutungi ni kwithi wasikiza tune yaku ni movea Nikalivo tusonge na mbe. Kumana na maandamano maivinda yambe maulei na itina silikali na ulei kwigwe na kutwaisya unenania no kana kusia wanangiko wa mali na ikusia ati maulei mesane nene nzamani ya unenania vayai na uniko itina wamiei ile ya mauswanio mavamwe na kumana na maunyungi nisio maulei alama atumite maandamano ama mbe wa kuithi wa matasungi wa unenania ni wa round yambe wa bipartisan ngwata niyo ya ulei ni alasimikie kwa mbesi ya maandamano ma round ya keli kiutani kila kinesieti na kusia nzama yunguma ya unenania ya National Dialogue Committee NADCO na kuete Mauvoo ingi katika te uangaliko ya ulei na silikali ni maondo amwe alame dhito mayikika dhini wa silikali ya Kenya kwanza na Benjamin Mwaka nutumbanisi kilungu ki itina wakiutani cha maandamano cha raundi ya mbe maandamano alakukana na silikali maima wanangiko wa mali unangitha ikusia enethi unenyo bipartisan wole na silikali ulamuonekana kwithwa na uniko wesio twika wangusanisio mwikianisio ndeto ngimano ndelia na nthekeo na wanziemano katetu angaliko sieli na ikenge ya unenanya uya tumbuka watena kindu kikwatie. This country survived economically during COVID lockdown and it was 2 years of lockdown. We are urging the government, if it needs lockdown for another 2, 3, 4 days to deal with these people, let's do it. Haitawezekana tena mtu yoyote ati kuterrorize wananchi, instilling fear and terror on innocent people. We are asking the ICC to take a keener interest in the Kenyan situation. Even if it doesn't seem to favor your political situation, we must guard it, guard the rule of law with our lives. This is what young men are doing. The right to picket, the right to demonstrate. Mimi nimewaambia mambo ingine yote tunaweza kujadiliana, lakini we cannot negotiate about violence. Violence must stop. Na vaku vasio kwa ingi makulyo o alala matasungika matungwa ingi kwanzani ngwatani oyolei yatunga maandamano ingi kukitia aki ya kiunyuvani vaina ukulyo kukunikilwa kwa mitambo ya IBC kula kwa imu Stanley Nwambe na kinene kusukuma silikali ithe zingala mamikalile ila ya ine ikine ya muno itino ambunge kuvitukithia mwiao imbi wa kinandu mwaino wa thanthatu.
kiutani kicha maandamano na kila serikali yevitite itikilia maandamano au na vanini kina mukwatisie onaula unai president nonathio mwewia Uhuru Kenyatta mbe chambie na mbule dilasi avithukiye kitheka cha musio wa Kenyatta Northlands na ya muthiama kovo maimusi kwa mwana wake kwiko kunikili wa miyo ya kawiko nanywa na kunenga muika miyo kwiko nyana maandamano na va kiathela nesa. I may not have supported this government, yes, but I accepted the will of the people, didn't I? You all saw me in broad daylight. Was I forced into that field? Why don't they deal with the issues and the concerns that Kenyans are raising? Na hakuna kiongozi ambaye atatumia pesa zake, hata kama wewe ni kiongozi wa jana ama leo ama kesho, huwezi kutumia pesa kuendesha vita katika taifa letu la Kenya, kuharibu biashara ya watu, kuharibu mali ya umma, haiwezekani. Ndemute yao na ulonesie kutuma idho ya nzavi ilikilela na kuisila ukwatanithio wa vakuvi kwa ulona president wa Nigeria Olusegun Obasanjo. Vasi ya wonenanya wa keli wa National Dialogue Committee NADCO ungua ene kivila Dr. Stephen Kalonzo Musyoka mutongo wa Wiper hatongo isengaliko ya Azimio na kendongo yala ingi mbungeni muyumbi wa Kikuyu Kimani Ichung'wah atongo isengaliko ya serikali ati wonenanya kuma mwambio no waguo evindani na vaya kwela muthia unausie uteti mwingi. Former Prime Minister, my brother, hatukatai salamu, hatukatai maongeo. What we say, somebody who has been bitten by a black snake, even when you see a black pot, you run away. Azimio iko tayari kuongea. Wacha Kimani Ichung'wah ongea na Kalonzo. Na hiyo kaa kando, Ruto kae kando, Raila kae kando. Mimi nimewaambia wapande washuke, waende kulia, waende kushoto, waende mbele, warudi nyuma. Hakuna handshake, hakuna nusu mkate, hakuna hiyo wanatafuta. Watu wa Karatina, watu wa Nyeri, watu wa Mount Kenya, mnataka handshake? Mumekataa handshake? Wangapi wanasema hakuna handshake, hakuna handshake, hakuna handshake? Wapande washuke, waende kulia, waende kushoto, waende mbele, warudi nyuma. Hakuna handshake, hakuna nusu mkate, hakuna hiyo wanatafuta. Azimio is not interested in handshake. We don't want to shake anybody's hands. Ateo muthianzama iya NADCO ninesio uvanikiwa kuminukilia sikalo syayo na yoka na livoti ya muthia ila yetelo kunenaniwa na kuvitukithwa mbungeni nthino wa manikithio angalikoni ya aki maunduni monyuvani. Wendekithio munene ni mithenya ya kwithukiwa kwe kwani osumbi yithukiawe nthino wa Supreme Court kwa ilungu ya ciumwa itatu. Ondumwe na nzama ya kunyuva makomishona ithanthangwe ngina a member kenda. We stand firm in our belief that political contestations should and must never be a catalyst for animosity or hatred in our great nation Kenya. Nzama ya NADCO ni newanie vaetwe ofisi wa ndongo yole na nini makeli pemwe na mwana wa Prime Minister. Ingi ni navitukithisie no ngina vaso nzama yungamia kulunga uthukumu wa ciama cia kiuteti kusiea kulikililwa kwa uthukumu wa ciama cia kiuteti ni serikali ile alikotongo ine. NADCO recommends the establishment of the office of the leader of the official opposition, who is the leader of the largest party or the leader of a coalition of political parties that garnered the second greatest number of votes in the immediately preceding presidential elections with 2 deputies. Livoti hii ya NADCO ingi ni navitukithisia kwa vamwe itue siavata kuola muti wangalama mikalile takuola budget sia ndembea na mauti yo mathukumi serikalini. Ateo unenanya muti ya yulwa kuthesia VAT mautani kuma kilungu cha 16 ulwa yana ngina na yulwa yana. Vamona kuvetanga kinanuibia cha numba yani housing levy sio ndeine vikia kuiwana mesani ya NADCO ngaliko ya serikali ivingilela hivyesa kuivetanga. These twin issues are contained in the Finance Act 2023, I beg your pardon. Na ateo kuma livoti ya vitukithwa haneno nenanya niu President William Ruto na mutongo iwole Raila Odinga ondhani mamitikilite. Hamwe maateti nthino wa serikali na ngalikoni ule imeweta mwene nthi nuna kwaniwe vanene vyu unenanyani All the recommendations they have made
They are practical. We are going to work on those recommendations. We also support the document with the proviso that certain aspects must be approved by the people by way of a referendum. The NADCO process and the outcome was not satisfactory. It did not meet the main challenge facing every Kenyan, which is the cost of living. Livoti ya muthia ni nanenganiwe mbungeni hati oyu yithwaretele kunananiwa ni ayumbe onthe kwa vamwe mwaka ukite mbunge aciokethia ingi ciikaloni na wasia wa amwe ma yumbe wa tenetene ni kana vayungo mwana wa NND kukonywa kulani ya mawani evindani yo kwati wanthi wende na kuvua o kavola. Most of the things for them to be actualized will need a referendum. Kenyans cannot afford another time of contest. Vilingi wa Mauvoo kumavamu sino ilovi nye nito Benjamin na mwaka. Seneta wa Makueni Daniel Manzo ni wakula muvea wa kusuvia na musi ya kithekani KWS wose matambia mailu makumanisia NND makibwezi undu matona kuisuvia na musi ya kithekani kiki ukaitina wanamoi kwithiwa inavithukite ekalima kwa mavinda kauta mesiene yo na ingi Manzo ama kulia maikithia maofisa aya ni mamaiva wasio ula na moisi kite jilasia mavithukia. Mwaka huu wa 2023 Makueni ni twithiwa na thina munene muno munonga likosia kibwesi na kundu kungi yuluwa nzuu uketha nisi kulika miundani yandu na andu kauta ni manoa iwe ni nzuu nenda kukulia KWS withie ni mambe ya kulikalika kisioni kiu mambe ya kukomana na NND kula kwina mubaka witu na kula kwikala nzuu na benda withie mbe ni mamanisia NND undu na musia kithekani sikala na wena sio ni andu nondu tona kwisubia withie nduna kombana na nzou nondo nzou sieka kwangelekani nzou ni kuna ikamya wasia ukethia mundu ni wamanya kana pena thina mona kana ni wamanya nzou yeba kubi na nengi utembete otuko ndimanikana nesa na niwe ikotha kumisia andu muno kana muthenya na kondu wau pena vata withie NND ni mamaniwa kiu na muno methikisia mathina ma NND netukela twatie maundu ala matieleta kwikia waya na kenda withie ibinda yukite mwene nthi wa Makueni kana bandu bonthe Kenya ndano awani nzuu kana nyamusi ya kithekani ingi ni makuli alama umeigwe mai wa maleu mekie viti muno withie andu ma KWS ni maiva kila mataanite na ndiasia na gwethe na wanzoka nitwende twikite mwao mbunge withie nzoka ni atungiwa kuiwa mundu amwe ni nzoka indi ndikuli andu ma KWS nundu nthina itaiva andu nzoka andu ma KWS mendwa matwaite ndawa hospitali anala memba kuvi na kendeke thia mundu amwani nsoka ni waitwa kwa metuke kondu unenda ukulia NND ibinda yeko na mbua mbinge na ibinda ye kwena masikuko withie netwesubiana na meisio ya kithekani muno na musi ya kitheka na nzoka. Musi wa mwanake wa yikaya katikati ula withia wanakiliko ki mwana wenda aki itina wa mwana wo kwitha anakwatie maumesi manene yila unalikite mutitune wana musi achulu National Park ula matuwanie na wo ameba andu ma musi wo mainena nandiki ma Mauvoo sokoni wa ndongoni mutito andi ni maweta musi wo wena ukwati wa nthi maikula matethegwe makwate aki na uiti vala mwanake usuwa mbise uiti sivitali ni wa Makendu. Mwana wakwa aiye wa katatu muthelu namo mantha lakini kwi wa keli unavetie nesa twesa kukuniwa simu tumulate kwa chifu osetwe na sikale mapaki kuni ngukulia silikali nundu mwana osu na muntu wa hospitali mutito anethi watulikite ibende yako ningukulia silikali itwa chungusa muno mwana osu indi unekie ona watwika nyeni netewe ethayo kila kinenthini wake na kila kinatumie we ayatuka kuku ibende kuni ngukulia silikali itwa kondethesia ni kana ni kwate haki ya mwana wakwa na mina kumnya sibitali mutito anaandikiwe kothi Makendo
na twamandithia mbesa bala tona kumia cia twaya yutoka bandongone sibitali twandike wakuthi inge kibwesi nito na tatithia indi ndona kubika ku sibitali indi mwana ndona akunwa bisa kila kikwithwa mbe wake wethi wanye ndie na mbene tina nundu musie nona ciana na ambulance nayo twiwane silingi ngili ina na ndisiona mbesa isu kuni ngukulia serikali nundu naona mathina maingi nonye nene wikwati wakana kaka kwa ndie na sister ndie na bro serikali mutone kundethecia nitonete thina mingi wa kuthinwa ba paki nundu boka mwana okowe wo bupaki na eka kamwana mukuwa wakwa tucianiwe owe wo bupaki twatiwa tutena mundu onoma wikwacho witu na kamwana kaka ne paki nisi twikwacha nikakunywa mundu lakini no bachunguzwe ni namo ni chao nundu ni mundu utena muto musio ugezia eza ni namo serikali nundu namo ni cia serikali ikamanda undu ikwikana na kutezesha okana kau ni inya wake nundu inya wake na twana tunge musie na ndeto na ona twana kadile na kana kako nzu wezi ona wanda thuko moi balwa sembete nukite musie ona chao ya mateze wana toi na tuilika mathao nikana mathao ma KYMSA maivinda ya katoto ungu wa usiaisia wa moyombe wa Kibwezi West Mwengi Mutuse ni malika mukondo ni wa knockout 18 wa makundi kivathukanio kuthauka omonthi kiwanzani cha Railway Stadium. Baraka FC ni yumie mbao ilikuwa ili na Liberty FC na itina ya thauka na Mwangeni FC ya umambao ina kwa vathei. Kisayani FC ni maimani wembao umekwa imwe na Emali FC kati wa mathao angi maingi. Funguzi ambaye ni Kimeu nyuma huko kwa jezi namba 5 kiza nyavu ndani ya uwanja huu kwa jezi namba 15 aina omunthi kiwanzani cha Makendo Railway ne twina tournament yitu ya Kimsag ila ya Kibwezi ya youth situ twiko na volleyball na football ya omenaka neno ni tournament ila nzio piu ikufocus na muthauki ti undu wa siasa na ti undu wa mundu ikufocus indi tutonotethia muthauki we mwene talent yake imumie mbesa na tournament yitu niyo nene piu yu mundu katika Kenya ila siende na yina andu aingi ala tuetete kuma macoach maitu ma timu situ cia Premier macoach ma technical monde ma timu cia volleyball na cia football Kenya nikenda ma scout ya thauki ala sio tumatethecia amo tumatwaenthecia nza nikenda metethia na metethia misio na tuyukilia kilio mbunge kitu cha Kibwezi Makueni na Kenya ki mathao tuna moyo mwingi vyo nondo mheshimiwa witu Mwengi Mutuse no etete anarika maitu bamwe nikana methe maile mana ni mathauka na maikega maundu mathuku kwa mela kwa miguka ni saa ina ende na ndatika 16 usuni wa muthia wa Vilingi wa Mauvoo na Mauvoo we mwana kwa kumusiaisia mwendo ni kwithwa watambanya na itunthini wa Vilingi wa Mauvoo ndekulwa ingine nguthu ya andiki ma Mauvoo alame kundu kivathukanio makwatanie na kwikithia kana Vilingi wa Mauvoo ende ni wavika kwaku kwanzia ila ya elite na va studio ende ndikulwa ni madirector kana director wetu olo kwitwa Jonathan Bemundu kwitwa ende Faith Kalonda na Beongu kwitwa Kevin Mwasia na ende bena Elizabeth Musili ende ula wa kwetea maundo ma graphics na Mauvoo we mwana kwa kunikwithiwa onenu ni mwaili ya Vilingi wa Mauvoo nito Caroline Mweni wa Muteti na netho nditethia ni sana Sharon Ndinda ula wa kweta Vilingi wa Mauvoo kwanzia ya meko endi tuikuendea kana tuende na kuendea Bamutongo TV siku kuu ya mwaka kana ya January kana 1st of January 2024 ya kwaila endi ndulilika na kana endi tuambisia mwaka maondo ni maingi na endi wende ona kwisuvia okisuvia ombesa nondo maskulu no mokete kuvingwa ni kwendea utuko wa kwaila